by the way iPhone ikome ochwanachwa sente by the way jo atia abroad go becho part jo atie tich loba oko yeah so oudo gifts mamtie bero moro me jogo becho part because gite supporting wa online kuna eudo jo tich on messages of encouragement to mama timuna mane so I really appreciate them and amitobo mede no kede spirit no me gangere kenwa waro neno bo oyaro keto papota ya level moro me o emito kuro we kunu jame dongi chal so doja te Kampala candidate nyutere ikamitie wokunu ida ya gola ni mitie no we ko ngei be iditie kuma mgallery da cheka as a group idi donyi ye udo ongio be location yetetwa because location matters opore no be location wa tie jatoto ngeo so bino mejo in that large number kitame yamo kede nyuto ni ndonyo amara so amara obedo gimoro pilangi da udotie imoka da udotie icholino udotie kumamtie oteso tie jower kaya marudotie kuno Jose Demanda obe do udotie bize ko Brian itie kano kede do upcoming artist balano awinyo bitie kwa ya member ba no la mandoro ya michien Donado itie promising jo achuny gi udo yom me chamo kedi cake no itie promising gibenyo pidaro komi balatina titidi monywale week ago ayaro bedo kam atedaro koma twinili chami ber akomalita oti dwaliro kede neno be Kumam society da dongo iber so about my health angiobe 100%. Thank you so much. So I'm advising that add your team on enjoyment da como our health should be number one because uda ngie ipi committee da komio donyo piny kuno lea uda tero opoyo sana atin baby boy angena chinya yom sana me oluongo be lobster mama maneno lobster 834 atitoro kongo wiya kede Coca-Cola bottle ba chako ni nyinga pat pire tek sana so ateker me kumam man enobedo udo kope abecho sana di yai ibut wobi achiel me kumam mo luongo be lobster na dili otiek yai twai anga ya yo otuboy jomo tuboy go ngiango nan ka gineno nyima man ngiobe dano waina homeboy so otuboy ingete tem kano so homeboy ne dano me otuboy awinyo jomogo luonga boria di wodo ngea bo otuboy kai bino ikodonyo kamolo ngobe Bero Hotel kago pacho ino so mago bedo kope abecha yai but homeboy a lobster kare moro chechen kano ibude tomoni we kan medwe me kanyapenoni ebedo kede mano birthday party mere and it was a success ada bedo kede mera chendo turn up do liati ber but jobi na poyo udo neno sana opoyo na dikini chia